Na vratima kontejnera u Lipi, tu nedaleko od rijeke uz granicu, zalijepljene su naljepnice za ilegalne migrante pushback map i kada kliknete, pustit ću vam link od te nevladine ljevičarske anarhističke organizacije i kada kliknete oni vam objašnjavaju ilegalnim migrantima, ljudima koji ilegalno prelaze protuzakonito granicu, da nitko ih nema pravo osujetiti u njihovoj namjeri da ilegalno pređu granicu. I to vam je ta ekipa. Dakle, nas Mostovce napadaju etno biznismen Milorad Pupovac i njegove Srpske novosti koje milijune kuna vuku iz proračuna Republike Hrvatske. Andrej Plenković, njihov partner i mecena od Pupovca, milijune kuna daje Pupovčevim novostima, a onda te novosti napadaju sve ono što je sveto ogromnoj većini hrvatskog naroda. Ovdje sada vidimo kako su oni pokušavaju nam zalijepiti etiketu nama Mostovcima, jer mi smo glavni politički neprijatelj njihove koruptivne prijateljske organizacije HDZ-a i mi u klubu Mosta i mi saborski zastupnici Mosta najviše razotkrivamo sav lopovluk cijele te nepotističke koruptivne organizacije Andreja Plenkovića, ministara koji kradu, ekipe gradonačelnica koje kradu, ekipe koje je mrtva pijana zabija se s automobilom u civilne kuće, onda muljaju, lažu s policijom, sprega sudbene, civilne vlasti, ma katastrofa. I mi nikada nismo bili protiv stranaca. Dakle, ko razborit ima išta protiv stranaca, svih dobrih, vrijednih, poštenih radnika koji dolaze raditi u Hrvatsku, koji zatraže papirologiju, riješe sve procese koje Republika Hrvatska zahtjeva od njih i ljudi se zaposle i rade. Mi nemamo ništa protiv inženjera, liječnika, protiv svih onih ljudi koji doprinose razvitku naše kulture, naše tradicije, a onda naravno koji doprinose samom društvu kao takvom što se tiče financija, gospodarstva i svega ostaloga. No mi imamo protiv likova koje ilegalno prelaze granicu. Mi imamo protiv ilegalnih migranata, među kojima zasigurno ima i onih pripadnika Hamasa, terorista, Hezbolaha, Isila i ko zna kakvih sve ne radikaliziranih, muslimana i nikada niko od nas nije generalizirao. Pa ja imam prijatelje, na stotine prijatelja koji su dobri i pošteni muslimani i uopće se ne radi o tome, nego se radi da najveći broj ilegalnih prelazaka mi dobivamo iz tih zemalja. Pa ne prelaze nam, iz Velike Britanije ilegalno stranci našu granicu. I zato mi tražimo da se Hrvatska štiti, da se naš narod štiti, da se granica štiti i to je legitimno i na to imamo svako pravo. I naše prvo pravo je štititi građane Republike Hrvatske, naše obitelji, naše žene, zapadnu civilizaciju kojoj pripadamo, kulturu kao takvom. I to ćemo raditi. Sviđalo se to etno biznismenima Pupovca ili ne i njegovim srpskim novostima i u njihovom pokušaju prekrajanja istine kao takve. Nek rade što god hoće, mogli bi im reći neće dokle hoće.